Hagajing lakai Women Premier League haprenga UP Warriors Persia eka Delhi Capital. Aba pai shekna ke ching lakai ki thei lakai jong ka Delhi Capital kila Khur ka nam job. Adin bagilala abat film ya ki thei lakai jong ka UP Warriors dah nya weekend. Hagajing lakai I League haprenga Rajasthan United Persia eka Srini didikan. Hagan ke ching lakai ka Srini didikan kala Khur ka nam job. Adin bagilala abat film ya ka Rajasthan United ta ar lakawai. Agawai par kecing lakai I League hapring ke Dempo SC Persia ke Shillong Lajong. Aba pai shekna kecing lakai boro artli ki Kynhun kia khait damar argol. Baria ka gol penia khait ke Shillong Lajong kala yo ban Thep hashwa ban kut kecing lakai. Kata ha minit wak dai peu plus nyau lengbo kon Kalwes. Bada ha kana kecing lakai kon Kalwes li yo ban Thep argol nagbenta ke Shillong Lajong. Agajing lakai Polista peringkat Kynhun lakai Neymar ka Santos Persia eka Noreste. Agan kecing lakai ka Kynhun Neymar ka Santos kala Khur ka nam job. Hadin bagalala aban limsok eka Noreste dalai lanon. Agajing lakai kon ka CAF Champion Cup First Round Leg 1 haprenga Kynhun Lionel Messi ka Inter Miami Persia eka Sporting Kansas. Aba pai shekna kecing lakai haga kela step kecing lakai ka long Maria khaj haga babaro artli ki Kynhun ki klemla bat pen khijar wala kila persyang katok ne bani open khijar Henry ki klemla bat pen urlong badai haga kela mid kata haga minit ke basan penriu Lionel Messi ulio ban Thep ya gol ka baningkong haga ne kecing lakai baleng bagan ka shigol jog Lionel Messi la penlong ya ke Inter Miami bagan Khur ka nam job haga ne kecing lakai da shigol lanot.